Sedurung ngelanturan menonton, ngiring celak tombol subscribe channel dulu. Suksema. Om Swastiastu. Minat sering beli ngajeng kopi duren ulam. Beli bagus sang suci yen rasa yang titiang mina beli sering minum kopi ngajeng duren sapunika taler ngajeng ulam dewek beli nih tenenan li Sangka banget galak tuh ani ngeranayang ngeragan beli nih tenenan dadi ngubat abet sangat pesan galak beli Inriyane ngusak asik ani ngeranayang ngubat abet lantas ingrean beli nih totonan beli bagus sang suci tuh luwe yaksa sakti ngamuk. iya namun tuh kadirase geden indrian belini yen waluyang titiang tanbine sekadi yakse raksasane sane ngamuk mangubat abet Bacek tubek ban keladi nah kini tuh beli bagus sang suci tuh yang dados pengedih titiange melahne punapi purnayang tubuh indrian belini totonan mejalaran ban keladi tuli punike sering rayunan ajengan keladin itu sering-sering menajeng beli mangenden indriyane sumang lini punapi
tapi beli di tiang tuh menikahin beli kali sapuniki pangsayan-sayan manuh indrian beli nih Madiane sering lebang mangden jenar. nah gitu masih madia nih kesinanggah madia bangki yang beli nih sesainin memang beli itu laku tuh ditukar bangki yang si demi pangjong tek kena beli nih kayu raris tambane di Subani buka gitu pikainan beli nih patut pau badang beli tambanin idep beli nih bahan sarwa tatu niku anggen nambanin tuh pikayuan beli nih sing jadelen tua sehananing tatu kediat mikane li bagus sang suci teh